kōkiri te whakataetai āmotu o Ngā Manu Kōrero ki roto o Tāmaki Makaurau. Nā, ko te reo o Te Kura Kaupapa Māori o Ōtepoti e pāho atu nei. Ko te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whē, te kore, te pō. He pō, hea, ka wate ati, hei, mauri ora. Ko Tūmai Campbell te whetū o te wā ki roto i te wāhanga o Pei Te Hurunui me tana kaupapa kōrero ara ko kā pūrakau Māori he kura huna kei roto. He tuatahitanga tēnei mā tēnei uri o Kāi Tahu mā te kura anō hoki ki roto i tēnei wāhanga. Hara i te mea ko sino panoni mai taku tū ki ngā arohe, engari ko whakakia ki etahi atu kōrero e taunaki ana i taku tino kaupapa. Ko te mea nui, ko ngā kura huna nui me ki, ko tō tātou horonga tāngaingai ki te taiao, me te mea nei, kua pai heretia tātou ki a rātou, ngā atua Māori o te taiao no reira, me tia ki tātou te wao tapunui o tāni. Ka hoki ki te whakataetai ārohe, ko Campbell rawa ko tāna taina tērā i tū ki te pakanga. Heoi i whai wāhi mai te tuakana ki te whakataetai āmotu. E āhua rerekē i te mea i a māua e whakaharatau ana mo ngā arohe, i tukutahi māua ki a māua. Engari i hara i te mea kaore ia i konei, i kaha tautoko mai ia i au. E kia ai te kōrero! I nāia nei ko oti ngā mahi, me te mea hoki e poho kereru ana a Campbell mo tāna tū. Ko ea taku whāinga, kia tū pakari, kia tū rangatira, hei rau kura mo tōku iwi, kia tukuna te katoa ki te atamira. Ka tū te wā tuku taonga hei te whākaraka i te ahiahi mo ngā wāhanga taina me te tuakana. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.